Zdravo, danas ću da vam pokažem kako da naručite mobilni telefon preko interneta. Znači, ja sam izdvojio dva sajta, to su Mobilni Shop i Telekom Plus, koji su po meni najbolji za kupovinu mobilnih telefona preko interneta. Znači, ovdje su samo novi telefoni, nema uopšte polovnih, to se prodaju samo novi telefoni. Sad, znači, kucate telefon koji vas zanima, ili ja ću S4. I kada vam otvori to, znači idete da naruči model. I sad ja neću dalje ovo da popunjavam, znači popunite ovdje sve podatke. I unesete neke posebne zahtjeve ako imate za plaćanje. I poslije idete naručiti ovaj model. Ako nećete da kupite taj telefon ili se predomislite, i kliknite samo na odustajem od kupovine. I to je to, znači ništa nije teško. Sad isto za Telekom Plus da vam pokažem kako se to radi. Znači kliknite na Xperia Z, lupam primjer, i naruči model. I sad isto ovdje popunite podatke, unesete neke posebne zahtjeve ako imate za plaćanje i kliknite na naruči. Sad, ovdje vam piše naravno rok isporuke za 24 sata i sve vam ovdje piše kolika je cijena u dinarima, koliko u evrima. Ako se predomislite, idete odustajem od kupovine. I što se tiče toga, ništa nije teško. Nadam se da sam vam nešto pomogao i to je to.